Kata sa tablig, napakiwatan niya ang kaya mananian, napagaritan si Sheikh Ismail, ang kapapantagan ang magister. Napakiwatan na Dr. Faisal, sa kataya guru akan siya mananian Mike, ni pala demerka sa Sheikh Darpa sa dia konka, Darpa ko. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagariyakan at mga babayakan, higila paghilayin tagi ang kaya kalin ng mudiyo na pagapia ginawa ta. Ipagapia ginawa mi sabab sa ayam ituturo yan na daasala ka warwar si ko pamana panagutaman si ko ndawan o agama tanwa agama Islam. Alright. Ikadua, naging kaya katitimoyo na isami tuturo yan, naging kutuwa kabubugar o dinyo di kang giginaway. Alright. So dinyo di pamanakapleo-leo. Alright. Sabab sa kinagtanong si kung mga ulamatan oay igi naman na sundi ginaway sa inyo na giginaway pan si ko paman na mawata na derpa akya sumwaniran natitutuging ginaway oay sabab sa yakasan na sa kataw mo ma at tigin ko Umar bin Khattab ging kaya tigin na sa kataw mo ma na matanang na tingog kabubayan pamana makalan birakan. Oy. Tunay tigo na Umar, tinabangatigin mi ni pagpeda. Si sakap layalayag. Natingin na da. Natingin na bang amin ni pagpeda sa pamana si kuulikan dega-dega. Natingin na da. Natingin na bang amin ni siringan. Akatawa na kaso kapipitayan ang usog kagabi niyan. Natingin na da. Natingin na. Pamana di na tingin kebentuk. Oy. Di sabab pamana alhamdulillah kapamana yung kayap kap ketimu iyo na isa mi tutore na yung utwa malar kanu sukan giginaway oay so kap layo nawaran adita no pangalipatan agi kaya katatawag sa gingid dunya na langon na yatapang oay langon tapang oay kita kata Allah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sekanya so, inad niya so kapapatay, so kauyag-uyag, katupungan niyan, antar kano ipunggalbog sa pinakamapyagalbog. Ahsan, ismu tafdil, pinakamapyagalbog. Nasisa ko mga ulama, sige, Iyad al-Fudail, Iyad, na ayat na ahsan, na ahsanu amalan na aswabahu wa akhlasa gil ko tuwa pinakakuring kagalbak ang pinakakaikhlasan aya aswabah pinakakuring kagalbak nadasala kawaron ko galbak ay manan yan na mga simba mga galbak amin isukat si ko pamana galbak ko nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam away yung tanga ba sa tanong away aging kaya katatawag na siya ganyan langong na itapak tapangangasi ko layok ka pangangasi ko pa man na mitatapi ka like sumamag so baik pangangasi ko mga lulot ka adi ka pa kayo ba laon nakagdam ka na laon mapia oy dito kailangan masipat tanong masipat o mu'min at niya pa magsaging kaya mga pagriyakan mga patite na mga ulama yung ito mga sifat o mga ibadur rahman o ay mga PPA sifat na isa sifatan o ay manan yan na mu'min, muslim na dasala kawarwar sa giyong ito kamaab karila o ay na upunan ng masifat o pisukatan rakatano na kilala yung nagyang ko ito
giyang ko to akalalayo na giyang ko ta ditan di kapanggi ginawai. So kerumay na kalalayo na giyang ko to pamana kabubuli na kerumay. So ay manan yan namlayo-layo na kemiti. Oy. Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum. Oy. Tigu Allah rilas kanian maaf kanian. Betitigu Allah bani dikabaya akarilang kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Aswalla na paririla pananapi. Oy. Ay sa kini turun sa ginga surah na siya kini Mistah. Oy. Miya kati si kuket ido sa Badr. Na siya kini Mistah na miniswa-swa si iko kipupalata ng mga munafik o Aisha radiyallahu anha apakalangkap nila na su Aisha na emanan yan na pamanaming galbag sa di mapiyak. O na miniswa-swa si kini Mistah sa datang magukap kiswa-swa no sabod ko mga pipiya mamasi ko mga dadalalagin. Oy. Na sukyan ko no Abu Bakar, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Na saya kini Mistah na pati kudinya ning gastuan. Oy, apud ko malulutian. Na bisa sa Abu Bakar sa dinyan tebangan. Oy, Abu Bakar radhiyallahu anhu wa tisu Aisyah radhiyallahu anha. Oy. Tigu Allah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum. Maaf sekalian, rilas sekalian, beli dikabaya rilangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sukian garo Abu Bakar, natigin na, rilina lang sumistah, aguk ba kasi nakasubiran di kang gestori. Naging sa tanong, bertabula mo sa giyang kain. Si tanong matatag sa giyang kain, mga tanengit. Oway, nagirang wala, kudin saya so paman na iba sa sumiginaway, na di ketagun sila sa agap din, uli na di sila di mga paman na kesimuktan siran. Oy, na isa malaguman asusu Allah subhanahu wa ta'ala miteron. Ubuloy ang manusia akay na si kudinin kapagintaw na kelalayo naging botua dirandi pamana kapag ginaway. Tunay tingwa Allah subhanahu wa ta'ala wala tansawul fadla bainakum. Diyan kayo ayat wala tansawul fadla bainakum na sinabi ako sa saging ta ayat at talak pamana si kong kagagarumay. Wala tansawul fadla bainakum. Uban yung pakalipati so pama na kama piana dinu dimipang una ko sabay dragano siko pediu siko layo kyo sukarumay na siko karumanya na dinu pakalipati wala tansawul fadla bainakum na upama ko pamana di nga nakalipatan na ginaningulalan ka oy nabud na makakumbilagang ginaway ang karumay oy barat na amya ka ana deni kurway mo pedega natika teron ko natika bangari di gatosisok yata bay ngarakan oy udi na udah sakana mata na kepilaw sa ibarat na sila udi na sa pangadian na kesabi na mga kumusa sila nanatana mo kakarumay oy wala tan sulfat na pay na ko bani pakalipati so pamana kama pian namin ipanguna-una niyo si po pamana karuman niyo oy abay oy kinabar kan wajib. Oy, gitu so pamana pamgembut. Oy, na pa mo sukurumay. Na maamulo sira. Na tiro no mamasi ko karuman niya. At tingin na mga dikalipat sa pamana na nakupit na mata. Mit. Uli na sa babi na tiro niya karuman niya mama. Mitatay ka naging kaya I love you. Ugin na so kaya tluin tasawata na dekipta na panganargas kakuya. Oy. Nagiti ka kasi pamana utagun kay niya pamana kay desi ko pamana ko yung ka na so kabubuli na ginaway uli na so kabuli ko rumay na kemiti wala tansawul fadla bainakum. Oy. Na ino isubo Allah subhanahu wa ta'ala so pamana maaf so kaprirelasi ko pamana giginaway so kagarumay so pamana apin to na klase niya na kwan pamana oy. So grupo sa grupo. Oy. Na punon mata gusto umalis na nakama agu karina na kami tinaging utuwan. Ay manan yan na ginutwa kaisay-sayran. Ginutwa kaplalayo kerat. Oy. Naman, ibarat to so paman giginaway yun. Udi na so karumay. Na umanikab na rin na sakat niya upadiyan. Oy. Apya sumigaganda kab na rin na kalwat niya kinakuan. Sige, maganaran naging kabdarakan. O ibarat na sumama na ate ganaran naging kabna ng giya sumama subay na bitin ng orma nila
Kabnera na gusto na uang, laong taman. Kisung siya yung tuwa pa man na kepakaya kita dua kata nak berdimbang ambilan. Awai. Nah ino tiwala wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum. Kita bikin tanu ayat wala tansawul fadla bainakum kepebetin siku ayat. Nah diskusi na ayat talak wala tansawul fadla bainakum. Dini uperali pati so kama piana mini pauna-una niyo siku pamana pediu. Awai. Susah pada mau fasirin. Nanti kira na ayat mana yang kaya wala tansawul fadla bainakum. Awai, detay kay Imam Tabari. Wala tansawul fadla bainakum. Na dini uperalipati so pamana kapipia so kamap. Awai, agi asah mana niyan. Awai, dini uperalipati so kapipia so kamaap. Awai, so karila mpeuna-una niyo ko pediu. Awai. Na upuna na mana niyan nagina ni berintano si pamana siko kawiyaw tanong na kami hindi lagi tadi tanong di kang ginawa oay sa apya bumiya ka bubububa adi ko marari para do rinaya ko niyo hada wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matan ka so tiswal so mamis na tulo susun adna mamis sa katawan kan na mamis na ugi digon tupag. Ad na mamis sa katapangan ka na may argarga ko. Ad na mamis sa katapangan ka na peluluban ka. Tayo din yung pagarita nung langon sila yung mga ulamatan nung nabatanong yung binita yung kaya pagarita nung di tanong katawan ng utuwa YouTube o dito nang ano niyan kaya katas na